Izgradnja multinamjenskog objekta u Kruškiku ulazi u samu završnicu. Asfaltirani su prilazni put i dvorište, tako da će novi društveni dom uskoro zasijati punim sjajem. Na licu mjesta zatekli smo Denisa Šmitrana, predsjednika Savjeta mjesne zajednice Kruškik. Pa da, evo, stigli smo već pred kraj radova, pune 2 godine radimo, 2,5 godine od neke početničke ideje, a evo sad već u završnim radovima. Što se tiče višenamjenskog objekta, zamišljeno je da imamo jednu prezentacijsku salu koja će primati negdje do 80 ljudi ili gostiju, kako god, jedna kancelarija mjesne zajednice i slačionice koje su namjenski bile urađene za turnir koji se održava svake godine kod nas u Kruškiku, ali vidjet ćemo da te slačionice i terene povežemo da to bude jedna lijepa priča sportska u Kruškiku. Pa mi planiramo tu da napravimo, ajmo reći, neki centar, da imamo uz crkvu, školu i dom da vidimo da u narednom periodu apliciramo i za sljedeći vrtić koji se bude gradio u Gradišci, tako da napravimo da zaokružimo jednu priču. Već je ranije gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić najavio je da će tokom ljeta mještanima Kruškika predati na upotrebu ovaj veoma funkcionalni i prostrani objekat koji će biti jedan od najmodernijih društvenih domova na području grada Gradiška. Izgradnja prve faze ovog objekta površine 200 kvadrata koštala je 128.000 konvertibilnih maraka. Novo izgrađeni društveni dom nalazi se na izvanrednoj lokaciji, pored crkve Svetog Vasilija Ostroškog, osnovne škole Kozarska djeca i sportsko-rekreativnog centra u Kruškiku.